normal ken yam kana dia la content barwani lengwa seme biya kamal anda manduni chan kosnyak bayeno ngwachame ke biya jawme biya jaleng jawme ral mutwogan tama kam kume dung sa Sudan kene kume kiinya marwai ke ruto kene kume sa Sudan arwai ke kiir mayadit bana jawme bana jaleng jawme gore lenko ral mutwogan tama ngai kono no kume sa Sudan cheteng wana long tibejba chekalat ko kwiyone ala yo wake je ka long rewi ka South Sudan no mo kwari gi South Sudan no wala ngumo to wal janta win mon ke lew en mandan let South Sudan kwale kuch miu ajen waje jak me jek shop wala nguchi to ka moni mi mo tina le de long na ka yo mi ja yo cha ka nen cha gorno ba kam jikien so ban jelinka jalera mene ko tem right corner ala kum South Sudan kwa jesu ka kwiyone te kana top ke kana kam jiken ban jome ban jelinkel gore no bi nyogane ko ken en wala shanka bakal kapay baro ron kina dangro wirjan dangro wirdi ci ban jome ban jelinkel gor kono de kon ten kon lat ko de kon kaling no kum South Sudan gor ka yoti shop ke Euro shop ke $320,000 la USD you take in to kudang diok widijan dangro 320,000 you take in to kudang diok widijan dangro you take you to gor ke kume kiinya kan you take nen kon gatine chikono bularno kiinya ke libat kanai ti lalat letere which ke juba no ke jikinya can you do $320,000 ka you to can come lat Kiinya tishop ko bangwan lat Kiinya dang bangwan to can come salary nikien ki you kon la kan ka kep ko muktamne ken ka shup ka kan you tine ka jom shalat na you shiketiti wa ken shikalet ka kor gwan bar do tele yod ya kam ke ne ka gwasin dan ka jom shalat gwaseme. A group of 9 Kenyan nationals has filed a lawsuit against the government of South Sudan demanding payment of salary arrear totaling $320,000 allegedly accumulated over a period of 53 months. Kan yoten kontin gorke kanediti shaladano kume Kiinya la latke shika warga shikena gor chaja gwar kume South Sudan ka chaja gwar ka netin kontla jingone ka kuidan chaga chinga jek ka rewit ka South Sudan gwami mo chika te ka pete chop jan diech wi de diok peste jan diech wi de diok 53 man ala mi da kon jikono chere mi ka rundang wan kenus te kan you can ka kep kja many 53 man many ka dag be jigano karundang wan ken runtiti te kan you can jek rundi alte chiwe wa kan la kan na wono no de keroi ke kum South Sudan kwa ke no tagor no en wo right na ke ko ken kalane ken te ka South Sudan embassy no ka jordan chalat according to court document the claimant all low cadre employees at South Sudan Embassy in Nairobi say they have not received their rightful wage for more than 4 years. Wakan tika rundang wan re which ka Nairobi ka Kiinya ka South Sudan Embassy gwan mimo chicken you can chicken ka jek so no more mutwok antama lo gor kana no they can you to they can ke jegen ken but cham noka okay pinga ka yoken pinga ka yoken ke kwije mo ken chugoro biken warga biken gor biken gwanitin kontente latte tet kadien chikan shwono no ba netin kon tin cha yoken cha ka pin ke ka cham ga yoken ka do mi shajen chikan gorno biken warga mo biken yo gwanitin kon la jengone so jen do bdana gor ken warga ga jang shala no kume South Sudan chiga ji imbas na to ngwana long wieni goal
ken ka kam yokian ala de ko larno chet ke neten kontin la South Sudanese till let chet ke nete kon let ke Ethiopia nete let ke United State nete let ke Kenya ken witen ko ken wona ke Uganda wi dialtiti ke jom inshallah da waken dial shushkan dobran shushkan ke je waken chicken lenakan bang re muktam ne batel real ke yo to kam ka ke no let ka panya lo woken ka muktam ne ken let kan de kon let kan ka dung do shikuma sa Sudan she gorno beneti ti baka kam salar ne ken again the same thing chuna ga jentama ray which ka sa Sudan right corner la civil servant chicken you can ka jek ne la civil servant ko civil servant kanetin konti la lat no ne la lat shit ke teacher language shit ke police ni shit ke dini shit ke government officials so you di ala kontin jeka murai kona okay tin jeka kenne de kontin terewi ka South Sudan chang men te petroleum teten ke jega yo ka jat ka jega yo ka gol yo di ala ti wuga ka poke ne nyeng siasen ka chika ne de kontin la politician di alba kanetin kon tin la top government officials akene kontin wo yo ka bi yo buga ban bugo re jemne ken bi yo buga ban ba kong ma jakir mi yadit bi yo buga ban bukan de ni bukan ka gup la dentin kontin kwa la lawalat jet ke de ni Uganda no mariana linga no we to ko to ten don wari nakana ni syang what is the reason behind this o ken ne to talk ne de sha gup jin bukan mai ken e kon yo tel real bijak mekanen war ken e kon nak baling an go jin chin wari ga joy gwa dan te ka ten ke displace real bijak so gen system dan yoska so kan ideality kim bus ne ideality ne dio jali na lingano la bus la ka ga ka dio cha link UK la Britain ka gwade dan ke witi ko kenan o ga ka bus ne nying South Sudan ko wodi watal yo to yor kan ka pin tin kono kwala jor goten content te bus ne South Sudanese tiketen ko ngayen no bus cha mo ni darba ke duel bang teleja teramoy ka yo bang no jin teramoy ga dwel bang no ku chenga gwad men no any country e chute no we mon ke lo ka jin wo jamo ti ke embassy rede bi yo ga dil yorpin so kan you return kan you ten contin kwale kan you contin kwale la yor ka pinyo ko bi embassy ba kule operate metale yo de ja yorpin den tele do mi bi embassy ba operate ke ja so na me american so kujamo gore je no de yen jo me de yen link do badan en chai no ke no en won tama South Sudan gore je yo shof ke 320,000 US dollar la dang bang wan karodian tilet ka Kenya ko kan yo kan ka yor pin ka chilet ka ko run dang wan 53 month tele ka yo ke sala ste je kana ene biya waje me biya yo lot biya temal